siyini ke sona isifo samathambo ungathatha umuntu osekhaya umbeke njengoba sengishilo isifo samathambo noma sisibiza kanjalo kona isifo samalungu omzimba okay lapho amalungu omzimba kulimala ezinye zezinto ezingaphakathi mangithi amalungu omzimba ngikhuluma ngama joints so ngikhuluma ngesihlakala ngendololwane indawo ezinjalo izinto eziyenzeke ke uthola ukuthi kwabanye abantu kuba khona izinto ezifana njengo gout lapho umuntu uthola ukuthi indlela aphila ngayo udevelopa izinto ezithile la emzimbeni ezifana njenge uric acid usawoti othile bese ungena emalungeni ulimaza amalungu omzimba kube khona nabantu laba sebekhulile khona le ndawo esithi cartilage ethanjeni ayina cartilage ngiyayazi noma uyihlafuna ihlama yona kanye ngangiyiphasa ke lesikole bangangayikhohlwa izinhlama cartilage uyayithole ukuthi icartilage lena iyaphela kwabanye abantu ngofuzo kwabanye abantu iphele ngoba uthola isimo sabo mhlambe banomzimba omkhulu amadola siyasindwa ebese uyaphela futhi lo le cartilage baba sasihlala naye le emakhaya mayihamba amadola ayikhala tseke isuke icartilage ingasekho nhlobo la hayi akukona ayiyona icartilage lesuke ikhala kanjalo ngokujwayelekile yona ayikhali idolo nje liyaye libe buhlungu okanye lidumbe